Popodne je moguća kiša, ali ako ipak ne bude, sklonište od gradske vreve možete da potražite negde van prestonice, a evo jednog zanimljivog predloga. To je Baćevac kod Barajeva. On ima jedno etno domaćinstvo koje je po meri i starih i mladih. Ovo je još uvek san. San se još uvek sanja i ostvaruje. Mali Baćevac, selo na obodu Beograda, dospelo je u centar pažnje turista, jer su ga za samo nekoliko godina hiljade domaćih i stranih posetilaca upisale u spomenar nezaborava. Na 3 hektara tišine domaćini su rasprostrali domaćinstvo u kome svako nađe kutak za sebe. U hladovini hrastova su staze za šetanje, zoološki vrt, igralište za decu i najsavremeniji kamp. Jako blizu grada, bez gužve, bez ičega, dođete sa decom koje ne primećujete ovde. Puno životinja za njih, vrlo interesantno, dobra klopa. Mi se opustimo i celodnevni izlet, fenomenalno. I dok odrasli uživaju u tradicionalnoj srpskoj trpezi, mališani trčeći hrane svoju znatiželju. Hodaju, plivaju i spavaju. Kažu da spavaju zato što kad sam bila u štali videla sam mamu kucu i bebe kuce kako spavaju. Za one koje uspava čist vazduh i crkut ptica, porodica Zornić otvorila je svoj dom. Sa tek osušene trave od letnjih pljuskova, miris leta je najlepši. Kosmaj, neizostavni detalj sa ovdašnjih razglednica, otvara apetit poput najboljeg aperitiva. Sir sa suvim šljivama i orasima, sir sa seckanim maslinama, sir sa tucanom paprikom, pite koje mi sami ručno mešamo, koje pečemo u starim furunama, pita zeljanica, pita sa sirom, pita krompiruša. Umesto starijih koji najčešće posle ovakvog provoda ostanu bez teksta, pričaju mlađi. A jako volim konje, pa često sam tamo kod njih i sad sam ovde sa kumovima i drugarima, pa njih isto obilazim, volim da se isto igram ovde zbog životinja, zabavljam se sa drugarima. Da sve izgleda kao u bajci, 20 ljudi radi 7 dana u nedelji. Na greškama uče, ali se grešaka ne stide. Kada se služe gost, uvek ide prvo vino se služi od najstarijeg gosta, odnosno od najstarije gospođe ka najmlađoj gospođi, pod najstarijeg gosta ka najmlađoj. Normalno, ne mislići da to treba da kaže gostu. Onda je konobar koji je tu radio i sto koji je seo, naučio bocu vina, on je otvorio, pitao u redu jeste i on je posluži, kaže, a sommelier sedi sa strane i gleda kako on to radi. Do tada sve ide lepo i on kaže, prvo vino za najstariju gospođu i sipa je. A sommelier, jao, čoveče, ne tako. O slikama koje danas nude svojim gostima, Zornići su maštali celog života. Okačili su ih na proplanak udaljen 30 km od centra Beograda, da se njima dive prolaznici, ali i putnici namernici.